I dobrodošli u novi video, upravo se nalazim na autobusnom kolodvoru i čekam da krene autobus za Mađarsku. A konačna destinacija mi je Rumunjska, zato što sam se prijavio na jedan projekt za mlade, tako da idemo u Rumunjsku na 10 dana. Čeka me 5,5 sati vožnje do Budimpešta. Kao što možete vidjeti, sad se nalazimo na granici sa Mađarskom i upravo nam je ušla policija u autobus i gledali su tu ove stvari, gledali su prtljagu, uzeli su naše osobne, tako da sad čekamo da nas puste preko granice. I stigli smo u Budimpeštu u Nepligec na autobusni kolodvor i bit će sad zanimljivo, moramo doći do hostela, morat ćemo se voziti busevima, tramvajima nekima, tako da bit će zanimljivo, nadam se da se nećemo izgubiti u Budimpešti. Vozimo se mađarskim javnim prijevozom, sad vam je još jedna polaznica projekta i moramo doći do hostela i tamo nas čeka dečko koji je isto polaznik na tom projektu, tako da evo, ovako vam izgleda isto mađarski autobus, imamo tu ovu tablu, malo je bolje nego u Hrvatskoj. I pogodite šta, desilo se ono što se nije trebalo desiti, a to je da smo se izgubili, ali sad smo našli neki bus koji će nas odvesti do tamo. Znate šta je najretardiranije kod Mađarske? Što mađarski nema apsolutno nikakvih poveznica ni s engleskim, ni njemačkim, ni hrvatskim, ni nikakvim. Evo, aj pročitajte sad ovu reklamu. Gle ovo. Nekem asuli girek jatek. A kakvog ovo smisla ima? Stigli smo u naš hostel i ovako izgleda naša soba. Imamo tu jedan krevet na kat, ja ću spavati ovdje dolje i tu imamo još jedan krevet na kat. Žao mi je što nećemo moći ići razgledati Budimpeštu, zato što sutra ujutro rano imamo let, tako da sad odmah idemo spavati. Ljudi, sad je 5:30 ujutro, mi smo se probudili i sad moramo ići do aerodroma, zato što nam je let u 7 ujutro. I evo nas u zračnoj luci, karta je kupljena. Isuse, stigli smo do aviona, ljudi moji, znači, ja se tako bojim, ja nikad u životu nisam letio avionom i tako se nadam da će sve proći dobro, jer gledao sam puno onih emisija o avionskim nesrećama. Želite mi sreću. I upravo smo krenuli, znači gledajte ovo. Znači gledajte ovo. Mi se krećemo. Upravo ubrzavamo. Gledajte ovo. Poletili smo. Upravo smo poletili. Uspješno smo stigli u Targu Mures, vozili smo se sat vremena, znači doživljaj je bio stvarno predobar i ono kad ubrzava, kad uzlijeće i onda kad slijeće onak fakat jako udari, ali bio kratak let sat vremena, sad smo u tom gradiću i sad moramo ili autobusom ili će organizatori doći po nas s autom i onda idemo u Sovatu. Uspješno smo stigli u Outer Bald Romania centar, sad ću vam pokazati sobu. Znači, ovo je moj krevet, tu je krevet od frenda i tu je jedan krevet viška, mala sobica, slatka. Sad smo došli do jednog gradića koji se zove Pride i upravo se nalazimo u vrtu sa nekim egzotičnim leptirima i stvarno su predivni. Sad smo došli u kao neki rudnik soli i znači onak kao kad uđete u rudnik očekujete neke stvari, neku sol, nešto i onda dobijete ovo, onak ko neka igraonica za djecu, imamo tu penjanje, tamo neki restorani i sve, znači pogledajte kako je ovo ogromno. Cool je to što zapravo na ovim zidovima je sol, iako teško se skuži, ali ovi zapravo zidovi su od soli. Danas je već drugi dan programa, znači jučer su počele aktivnosti i baš jučer ujutro, odnosno prekjučer na večer, sam se malo prehladio, osjećam se loše, imam temperaturu
Tako da, evo sad već drugi dan ležim u krevetu. Evo ga ljudi, ozdravio sam. Sad smo krenuli na planinarenje, evo idemo svi zajedno. Nemam pojma da idemo se penjati po brdima. Pripremamo se za ekspediciju koja je za 3 dana. Evo ga vidite, stvarno lijep prizor, lijepa je ova Rumunjska, sviđa mi se. Stigli smo do vrha, bilo je dosta zahtjevno, sam onak jučer bio bolestan. Sad se nalazimo na visini od 1025 metara. Evo tu piše nešto na rumunjskom, ali nemam dobro pojma što to znači. Jedna stvar koju radimo ovdje na Outerbandu je da ako nađemo smeće dok planinarimo, bacamo smeće u ovu crnu vreću i onda to nosimo kod nas nazad u kamp i onda to bacimo u smeće. I začudili bi se zapravo koliko smeća ima po planinama, jer već smo 2 ovakve vreće skupili, tako da onak malo je zabrinjavajuće da ljudi idu po planinama i onak bacaju smeće po putu. Evo nas nazad u Outward centru, ne znam, hodili smo nekih 15-16 km. A da, bilo je dosta teško jer smo onak cijelo vrijeme išli uzbrdo i još sam jučer bio bolestan, tako da sad je večera. I da, a sutra će biti zanimljivo, sutra idemo onak na trodnevnu kao ekspediciju, vjerojatno ćemo hodati još više, tako da sutra će biti fakat mučenje. Evo kako se mi budimo, imamo jednog lika koji pušta muziku, da krećemo u novi dan. Ovo tu su sve stvari koje nosimo, znači ovdje je hrana. I ovdje tu su cerade koje ćemo imati za zaklon, vreće za spavanje. Prvi dan kao hodanja, planiranja, doslovno bio onak, hodali smo valjda 1 kilometar do ovog mjesta, tu smo sad pored rijeke i sad eto tu vidite radi se, skupljamo drva, dižemo zaklon, radimo vatrište. Evo kak se kuha u divljini. Tu se kuha tjestenina, tu se kuha povrće i evo kako je ispalo na kraju. Sad ćemo probati da vidimo jel valja. How many people didn't eat yet? Ono nema neki okus, ali je dobro je. Jedna riječ koju sam naučio na rumunjskom je dobar tek, ofta buna. I evo, spremni smo za spavanje, ima nas tu 8 u šatoru, danas nije bio težak dan, tako da vidimo se sutra ujutro i laku noć na rumunjskom, noapte buna. Noapte buna. Noapte buna. Pa dobro vam jutro ljudi, kako ste? Evo ja sam se prilično dobro naspavao. Sad jedem doručak. Znači skuhali su zobenu kašu sa cimetom i jabukama. I sad lagano rušimo kamp. I krenuo je drugi dan hodanja. Danas imamo za preći nekih 10 km. Tako da ne bi trebao biti veliki problem. Evo ga, ekipa kreće. We need to go here. This is our route. Yes. Stigli smo na našu destinaciju oko 5:30 popodne, tako da sad ćemo ponovno morati dizati zaklon, raditi vatru i sve opet iz početka. Ali da, 10 km. Danas je bio najteži dan, sutra će biti onak možda 5-6 km, tako da danas smo odvalili najteži dio i sutra lagano. Ajmo sad probati današnje jelo, ono jučer nije imalo neki okus. A ovo je malo bolje, ali ono ništa specijalno.
imamo neke masažice tu na večer. Kosti je mrtav. Kosti, how are you? I'm very good now. Very good now. Yes. Ah. I make a good job. How do you say good night? Good night. Noapte bună! Noapte bună! Dobro jutro. Da vam pokažem kako izgleda naš kamp. Znači, tu je jedan šator, tu sam ja spavao. Imamo još druga 2 šatora i onaj tamo zadnji, to je šator od ovih instruktora. I gotov je doručak, tako da idemo jest. I kreće 3. dan, danas imamo za prehoditi nekih 7-8 km, ali uglavnom idemo nizbrdo, tako da će biti lakše. Stigli smo u kamp. Danas je Sovata Day, došli smo u mali gradić Sovatu. Ujutro sad se idemo kupat na ovom kao nekom slanom jezeru. Nisam bio na moru ove godine praktički ništa, bio sam 2 dana u Čiovu, tako da ovo će biti moja zamjena za more jer vjerojatno poslije ovog neću stići ići na more zbog faksa. Fakat je voda slana, malo je prljavo, ali sviđa mi se. Vrijeme je da razgledamo Sovatu, jako lijep gradić, jako mi se sviđa arhitektura i baš mi se sviđa vibe cijelog grada. Sad smo došli na plac, tako da razgledavamo neke suvenirčiće, da kupim neki suvenir iz Sovate. Yes, you can do it! You have life vest! You have life vest! Stand up. Det spelar namn! Oh, yeah, they're gonna definitely. Ajde! No! No! Okay. This is what can happen to a canoe when 2 people stand on the side. Oh shit! No. This is why you don't turn the canoe. It will be filled with water. What do we need to do? We need another canoe to come here. Someone help me! Oh my god, do you have the canoe so close to the shore? Under the Jonah. Yes. Under the Jonah. Okay. Make it that it's a cross, yes? Okay. Now it's an X. You have to make it a cross, so this will be easier. No. Okay. Go. Well done. Yes! On one side or the other. Slowly, very nice, beautiful. You can do it. Yes. Yes. Okay. Okay. Try. Go. Sad smo imali zadatak da napravimo video i svaka grupa je morala napraviti video, tako da sad ćemo pogledati video na projektoru, ovo će biti zabavno.
nadam se na ovo tu gore, znači to ne... Ako umrem, znajte da sam sve volio. You done! Yeah! Nice! Good! Let's go! Teže nego što izgleda. Danas je zadnji dan, tako da radimo kao neku mapu, recap, kao šta smo sve naučili i ovo ono, kao svako po danu razlažemo šta se događalo i onda kao šta je svaki dan, svaka aktivnost kao šta je značila za nas, pa pogledajte kako to izgleda. Okay. Dancing part. Yeah. It was short though. Upravo smo imali kao završnu večer, pozdravljanje, ono kao šta smo naučili, na čemu smo zahvalni i dobili smo certifikate i da, evo, ovaj program je gotov, ono, stvarno sam ugodno iznenađen programom. Bilo je lijepo, zabavno, upoznao sam nove ljude, nova iskustva, nove stvari sam naučio o sebi, tako da definitivno se isplatilo. I da, ako imate priliku, putujte negdje, idite na razne projekte, sudjelujte, budite aktivni jer nećete požaliti. Putovanje, upoznavanje novih ljudi, nova iskustva, uvijek je dobro. Došli smo da napravimo test na koronu, zato što nam treba test da možemo ući nazad u Hrvatsku. Tako da sad ponovno ide kuranje štapića u nosu. Krenuli smo busom iz Sovate prema Budimpešti, sad je 7 na večer, trebali bi doći u Budimpeštu, ja mislim otprilike oko 3 ili 4 ujutro, tako da iskoristit ćemo to vrijeme da spavamo u busu. Stigli smo na autobusni kolodvor u Budimpešti, pošto se prebacuje vrijeme u Rumunjskoj je 1 sat prije, u Mađarskoj isto vrijeme kao i u Hrvatskoj, tako da je sad 5 ujutro i čekamo sljedeći bus koji je u 9:30. Nakon 4 sata čekanja na kolodvoru, čeka nas još 5 sati vožnje do Zagreba i trebali bi stići oko 3 popodne. Evo nas u Zagrebu, prepoznajemo grafite na našim tramvajskim stanicama. Nakon 20 sati putovanja stigli smo u Zagreb, evo malo čekamo tramvaj i ništa, idemo doma ono, da se pošteno odmorim jer u ovom busu se nisam mogao naspavati. Dome, slatki dome. Nakon 2 tjedna sam se vratio doma i da zaključim video, da kažem neki svoj osvrt na cijelo ovo iskustvo. Jako mi se svidjelo iskustvo, jako mi se sviđaju razmjene, prijavio sam se na to jer volim putovat. I savjetujem svima vama da iskoristite tu priliku da putujete, da upoznate nove ljude, naučite nove stvari, jer ovakva iskustva su odlična i možete preko Erasmus Plusa ili preko nekih drugih organizacija možete besplatno putovati. Znači ovo što sam ja sad putovao u Rumunjskoj je totalno besplatno i iskoristite prilike jer vjerujte mi, naučit ćete engleski, upoznat ćete nove ljude, steći ćete nova znanja, nova iskustva. Znači jednostavno će vas obogatiti kao osobu, tako da vam savjetujem svima vama da iskoristite prilike, da se ne sramite ići, da se ne bojite i da uvijek pokušavate steći nova iskustva jer će vas to obogatiti kao osobu. Tako da to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako je ostavite like, ako vam se sadržaj sviđa pretplatite se na kanal. I ništa, vidimo se u sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav od mene, ostanite pozitivni, uživajte, čao!